Predstavnici opštine Gračanica priključili su se akciji čišćenja reke. Pored toga, ofarbana je i sređena ograda na mostu u centru Gračanice, kao i kej duže reke Gračanke u blizini lokalne pijace. Počeli smo kampanju povodom 5. juna Međunarodnog dana zaštite od životne sredine. Nazvali smo je Zeleni mesec, tako da ćemo sve do 5. juna imati raznovrsne aktivnosti. Plan aktivnosti se može vidjeti na sajtu opštine i pozivam građane da uzmu svoje učešće da bi nam životna sredina bila i okolina lepša. Smatram da trebamo da podignemo sve smeštana jer ranije smo obeležavali to u jednom danu i bio je manji efekat, zato smo ove godine odlučili da to bude ceo mesec kako bi bukvalno ušlo ljudima da svakog dana vide i čuju šta se radi. Ova akcija još jedna je u nizu u sklopu projekta Zeleni mesec, koja će značajno doprineti promjeni i lepšem izgledu Gračanice. Poruka je jasna da svako od nas treba imati odgovornost prema prirodi i može se priključiti akcijama.